In the video, the YouTuber from Bangladesh, Dilwar Hussain, can be seen entering India at a particular location along the Sylhet-Meghalaya border. Peni uwe na kinongle YouTuber kari Bangladesh ya kalenti kumno banyo rungsuk syapo kari India. Kajing duk bat kajing bom don kam don jam kamla ban pensyong ne haju kajaka yangi kibriu nabangi don kam kumno ban pendap ya kakpo kebatli haman lakasngi kajing mi kajing ya kajaru kadai kawe nakidau bangin omla ban syusyong sa nisyong klikti namar kepenhiran ia kepla kumno ban pendap tang banyo ia kebamru kajing yaki kebajur bha hapo kari Bangladesh kalabu jing penban yaki kaput ka benda kari India bat ka Bangladesh namar don kibriu jong kari Bangladesh menta kila persang ban pedwir sapo kari India lengbaki kaput jongka badbu jing maru ya kari India na ka jingwan bu haisnong klem dayo jingbit kawai na ki video kabala purstad bha menta kisngi la yo i baha kani ka video ba we na ki nongle YouTuber napo kari Bangladesh ulapan ilenti lengba ka video jungu kumno ban yo rungtu lengba ki kaput sapo ka India bat kani ka video kadai ka baute YouTuber napo kari Bangladesh ula tap khamman shwa hanrai day mentau panai Julai bakani ka video kala separate state biang bha namar ka jingdon ka kerum keram hapo jungkari Bangladesh hakani ka video utei ubala tap hapo ke social media ulakren ba ukwa ban shupen iya kalenti kumno ba pin yo rung sapo kari India omban penslur yano ulong shushu bawan hangne tang kumno ba pino i ya ka jing itanat kasngi haswa ba konsep bat sngoba sa leitno shala ka jongkari dang hakatayo badang shudep layo ban batno ya sangut kinong Bangladesh nakibenta jongka railway station kabadon hapo ka jala Tripura hakabalayo jingtip babaro kitiki sangut kimdon yaki kot kisla ban pensya bakila bandrung nesa sapo kari India kumjuru kitiki sangut kilayatu bakitmu kumno banyo banlitray bala syaki benda jongka Kolkata.